Imaynaya mo warmakuna. Semana tukuy chayarhamunña. Kunanja huk videota hawaykusun. Kay cuentupim Rositamanta willakamuchkanku. Kay warmi warmam kamhina tapupakuqllaña. Aswanmi tapupakuyninkunata Constitución kutichin. Alchapaykukuychik videota hawasunña. Constitución hinallataq Tribunal Constitucional manta. Huk punchaw Rositapa maman jardinninmanta urhuruspa wasinkuman kutichkaptinkum pankarta apaq runakunawan tuparunku. Solución tan munaniku. Solución tan munaniku. Imanantaq mamay, maynampitaq achka runakuna huñunarukunku. Llank'anankupaq puestukunatam mañakuchkanku. Sumaqllata ichaqa hakuchikña waway. Mamitan tantiasqanman hinaqa Rositaqa llumpay uchuyllaraqmi chaykunamanta yachananpaq. Mamay, imatataq ruwanqaku mana trabajuyuq kaqkuna? Ama chaymanta llakikuychu waway. Wawallaraqmi kanki. Haku mikuykunaykipaq. Chaymanta tariaykita ruraykunaykipaq. Rositam dibujayta anchata gustan. Chaymi reclamo ruwaq runakuna hawasqanta dibujan. Chay hatun libro chaypi kaqtawan. Pitaq kanki? Imaynallam kankichik warmakuna. Imaynampitaq manifestación pikarjanki. Ñuham Constitución del Perú kani. Ñuhamanta uyarirjankichikchu. Llakikuni mana trabajuyuq kaq runakunamanta. Kunanri imatataq ruwanqaku. Chay dibujasqayki runakunaqa atinmankuraqmi trabajunkuman kutiriyta. Chihaqpi? Nis manachu. Hamuy willasqayki. Constitución muñecankunapa kasqan mesachata hawarispanmi rimariyta hallarikun. Hawari muñekaykikunata mana trabajuyuq runakuna kasqankumanpas hina. Paykunaqa manam sapankuchu kanku. Hanmi paykunamanta nanachikunki. Gallipi rikusqayki manifestantikunapas manam sapankuchu kanku. Mañakusqanku justo kaptinqa paykunatam yanapan Defensoría del Pueblo, Poder Judicial. Chay institucionkuna trabajunkuman kutinankupaq mana ima ruwayta atiptinkuri, ima ruwaytataq atinmanku. Chayna kaptinqa ñuqamanñam anchuykamuwanqaku Tribunal Constitucionalpi. Chaymi chaninchachin derechunchikunata artikuluykuna nisqanman hina. Hunqayllamantam Rositapa maman chay cuartupi rikurirparin. Hakuchikña waway. Constitución del Perú librowanmi mamay. Imatam ninki wawachay. Rositapa maman lluqsiruptinmi Constitución pawarhamun muñecakunapa mesachanmanta. Hinaspa Rositata nin. Rosita, kachkanraqmi llamkayniykuna. Llapallan peruanukunatam yanapanay deberninkuna, derechunkuna respetasqa kananpaq. Kutimunaykamaña. Chay tutaqa manañam Rosita amigun Constitución tarikunñachu. Chaymantaqa, iskay kimsa punchawmantaqa Rosita hamuy. Haway waway. Yuyachkankichu huk punchaw manifestación rikusqanchikta? Ari, imaynampi mamay? Chay runakunapa reclamunkuna justo kaptinmi ñakutirjunkuña trabajunkuman. Chaytam kamachin. Tribunal Constitucional. Chaytaqa yacharjaniña mamay. Constitución libro nisqanpi hinam Tribunal Constitucional artikulukunata cumplichin. Allimpuni. Hunqayllamanta Rositapa mamanpa ñawpaqninpim huk librupa llantun rikurirparin. Kikin Constitución del Perú librum asiristin sayachkasqa. Chaynam Constitución del Perú libro lliw Perú suyunchikpi puririn. Warmakuna riqsisqanwan, Rositapa maman riqsisqanwanpas kusisqa. Kuyasqay warmakuna, kaymi Constitución del Perú libro. Llapanchikmi kamachikusqanta uyarinanchik, respetananchik sapa punchaw, kawsananchikama. Huk kutikama. Allimpunim Rositapaq taqllarikusun. Paymi mamanpiwan kuskamanta yachaparjunku. Hampas paykuna hina yachayta munaspaqa Constitución ñawinchay. Chaynallatam derechuykitaqa amachayta yachanki.